sayangi laku sangat pimpal ku akap kena malemuk jana sekel pergelena kepeken kena perengamuk kam kepesan daleng-lengna teman ngasa metua cakap ngengencang ku sayangi latuhu kata dwe endah makanggo ngeri lana itu lela guntar nakta kenaring cidur dwe ngelebu aku ku gede kopi lanai kelit ergana tandana aku dilaki rikut tuduh dulu paskel ku ayom kue galang sasuntil dwe lanai hidah igung dwe oh tak kuruma gelas si cakapkan ulah minulah tertaren-taren lange kambiar kari ku saren-saren tapi gak kali ngoi totoken tapi nalabo lid perkembangan biar kelaku faktor darah ras keturunan sirang dengan gundari tambat dunahing kue ugange padan kue Tuhan laku tahan adi bage sirang dengan gundari anggo melala aku keri ugange padan kue Tuhan laku tahan adi bage
tengena sirap-rap inteni gergeri siturang ante bume lamna namna o turang besan ante bume lamna namna segantang beras puluh turang gula tuang lah adumna kune pagi ukur dugulut mama karo jumpa makana malemna oturan besan tenah kena debirina lakal jineken ku geucap si turang nahengku recingkang bana piah gondau perdalan nari turang kenangi ke petujuna o mama karo kenangi ke petujuna tua lukel minang kabangku binge si rudang cinep na isang gapura si palukan kibot kecapi ari turang notokan sesura-sura bapak nande sehat-sehat kita gerina jumparas atengna sirap-rap inpe iger-geri ari turang ante bume lamna namna o turang besan ante bume lamna namna enda cike kelnina lambang bunga nasi turang lada jeragulah batuna sepe wakap lanai guna nasi turang kena makan malemna o mama karo kena ngimaka malemna lakal bagikeun ku gecap turang nahing kundau kerjingkang bana enggom belang menda perdalan mama karo kenangi ke petujuna o turang besan kenangi ke petujuna mata wari keninang si pukul si wah si turang keleng si nabung bue kertahna sadawari lakam kuidah mama karo timbang setahun wakap dekahna o turang besan turang langgo ku tembehi
Iya, agak kami ngomesuh kelarna pengantin iarakan ku tengah-tengah hendak maka si barjai saja lebih-lebih kalian bubuk kami puang singalokan bere-bere maka ngasih agenda saja karena siarakan kuaka pengen bandu anak beru banci kam kuingan du gelah ilan teki puang kami karena pengantin dua anak ibas kita naruh ku jambure dan bagaimana kami oh silih Ya silih. enda turkan dulu be karena perlandak si arah puang du arah Iya. kubun du. Man bandu kali buka kita bermergana. Sebagai paksana ke melalui kena pengantin. Kalau bekam silih kami ras peraku kami. Wanita sini nggak terjang orang tuang Iya, mengingat akan labo kita teremkel sisa aja aku. Iya. bangka. Iya, ikut-ikut kau singalokan bere-bere. Perninin cikan-cikan lah keringan kau sekali perkempun. Landa kita nabo beredu. Pas pak saya dah. Iya, ikut-ikut kau sekali perkempun. Iya sini, atur kendu ke arah Sembring Mergana. Iya, bocor silih. Man bandu kam kali bubuk kami Sembring Mergana. Enda ilan tukindo karena silih kami restoranku begepe. Kam krina dengan seterusnya kam singalokan ulung mas. Arak kendu sekali karena pengantin dua anak. Iya, kencang sukut Sembring Mergana maka membantu kampuang kami singalokan ulung mas. Iya, seterusnya apa ini yang kita susura ini? Ikutkan karena barisan, gelah lagi kita dekat-dekat.
Iya silih, enda ngome kena kelandeki pengantin duana. Maka ngome, jadi seterusnya, ija enda upaya gendang gendang ngarap pengantin ke tengah-tengah barong jambur tenda. Makana ibas paksana kari, ija ibas pupuna jesiri bersada-sada kena buku gendang ta. Makaman bandu sirjabatan bancing go yaturken karena bukuna. Singala kunti chicken enkap ikutin na kembar mergana asakai ngam gosoh pas jaburenda rekam kutenda karena kalimbu peraskan puang kami ada sukut sembering mergana kap ngobanci si torosi karena acara seterusnya silih Iya silih, kau kap lapsi kau kita berindu be, sungai pak sana kita nak kampil kamatan dari kalimbu puang. Emang kau silakan do silih. Iya, bagi si dube kange si ban. Oh silih. Sah kedua naik puang kami sekali perkepun, sada kapila sada isapna. Enda iya, serta tanda. Iya, Ada elit kambaba belum limpak, kerah belum limpak, ada lang kari saja. Kari dapeti karena belum limpak nasi leh. Iya silih, si peduakan, sada kapila 4 madu isapna, singalo kertas singalo berberi. Sada kampilna 4 isapna. Iya, puang kami gosuh kena kampil semalus malus berbere, cikar pernin latering sini perwik kali buka itu bermalu tempat di sendalanan. Kami karinggelan dan nangis terpot masing-masing bagi kami. Iya, si betul kan silih. Iya silih. Sada kapila sada isapna sah kenduman kali buka kami biak sinan grana was kali tabar malam mergana. Apa eka mama? Iya si perpatkan telu pada isapna silih. Sada kapilna telu isapna. Nin lebe. Nin isapna ena. Kuakap. Iya anggo. Suhken. Bapak Nande. Kusinga rimbun. Bapak Nande nande bapak sering nasibas pemerintah pengalon sada isapna. Gua nindu. Lanjutkan kami ke terus kau nak berutah kami lebih seluruh mas. Gelah ulah mulih silih. Sekendu saja ku kampilan nak berbuka ku akap. Iya, sikap kendu sada kapil 5 isapna. Iya. Silih. Kujangin nasi kena lebih. Singalo kerja. Iya bujur. Go baca lah sana kendu nang puang dus kalau lumas lih. Iya, oke. Iya. Iya, karena kampil. Man bandu kampuang kami sing lo kena lumas. Iya. Jakari silengaya sujenda. Kau kapten delbas kampuang kami singalo kenulung mas lebih. Duitna 56.000 singalo kensa orang tua si serah. Duitna 56.000 singalokeun sa Mama Simpo.
si petelukan batang unjukan duitna 84.000 si ngalokan sa orang tua si serah. Patkan unjukan duitna 56.000 si ngalokan sa orang tua si serah. 560. Payo, enggak 560. Kami salah membacakan sa. Endame pinggat si pempatkan. Iya, pinggan si pelimakan. Bere-bere 420.000 si ngalokan sa turang nande si serah. Perenamkan perninin duitna 210.000. Perpitukan perkempun 210.000. Perwalohkan ciken-ciken 210.000. Persiwahkan ikur sabe. Enda me pinggan si pelimakan. Pinggan tading. Seterusnya kita sehtan. 10kan Bapak Nande. Orang udah narikan mulih jenda. Iya, taman duku pinggan negrina tutupin duzena. Resping Bapak Nande 42.000. Per 10 sadakan per bibin duitna 84.000. Per 10 duakan per tudungan duitna 56.000. Per 10 telukan pengangkat tudung duitna 56.000. Per 10 empatkan buka-buka duitna 42.000. Per 10 limakan anak berutua sena 84.000. Perseninan 112.000. Si rembah kulau duitna 112.000. Per 10 walohkan ikat-ikat duitna 56.000. Per 10 siwakan senina kubaka tutup duitna 42.000. Per 20 kan uang saksi 150.000. Per 20 sadakan gambir ingat-ingat duitna 42.000. Iya, jadi membantu kemana beru, ngoban sika tingkat kendu karena acara. Ya, lagi sentabi dengan Muhammad. Lagi siamati kami, kampung kami singalong perkempun. Setepu karena ikutan, subuk kami sepribanan, sepemerain bagi sepengalon tukur. Rikut mami ngata turangku kami. Ibas sedenda, ulak rendah tak kindu, ija kekurangan ketadingan kami. Emkap ibas areh kami sada, kami anak buru menteri indu sukut tambar malam. Ija ibas naki-naki mataurinda, mungkin 3 tahun, 3 bulan, ngo begindu beritana karena bre-bre indu tah kempudu, ngo sah percabun na ibas agama. Jadi enda mesti lampasna, enda mesti melawan bagi kami terekam kampung kami karomargana. Maka ibas naki-naki matori enda ngor dalan emas arahtan raja gunandungi peradatan percabun bre-bredu tah kempudu beru tambar malam bre-bre sembering pelawi kempus tepu
Maka bagianin kami ngundasuh kutan kami karena emas ipadalin kelang-kelang kenteraja. Maka ibas baksinda puang kami. Lama lemati kami alum belin pengharapan kami. Resada arihdu meriah ukurdu guna ngalokan ibas kempundu ibas perjabunna peradatan na ibas baksinda. Maka ning kami alu kata si kendak indah maka jendanari lampas pagi dat dia pasu-pasu bekas totoros pengarak-ngarak lu ibas ia mantaki perjabun bagi kau ning kami. Maka uga dagi nindu kampung kami nggo sada hari hindu nggo banci kami reh kujabudu kampung kami karo berganas tepu. Ya kam nak kubru tambar malam ras babere kami jimpo kam seken kena isa penteri bulang. Ibas sedenda jenda mereh kami rikoras kempundu bagi pebre-brendu bapak sendang gunanahkan pengalondu kam puang kami sengalo perkempun. Maka ibas sedenda puang kami ija kari kapulapas na ibas pengletakkan kami endam karilit dalam lu beluh kam ngajar-ngajari kami ngembar-ngembari kami anak rumah terindu. Maka ibas sedenda ning kami karena tanda sadari kami endam mengkari dalam lu ngela tari sina sumbiak lu bagi pesuh kaiku sepribanan pemerintah bagi sepolong tukur ikut mami keturangku kami bagak ning kami ikuakap karena sedenda membantu anak kami panci sekendu di bulang di poras nolung tudung singgung kae ya. Ya bagi empuang kami karena sedenda ija kari kekurangan kami endamu dalam du beluh ngajar-ngajari kami jangan lik sadekari lik panggung 12 alum bulan pengharapan kami berekendu kari kata pasu-pasu nandangi bre-bre dutah kempundu sindungi peradatan bas paksin bagi kau ning kami. Ya lagi gua nindu gua banci kami surut kucabu kami. Ya bujur kita jipo esakan lebih kampil tare mami kita besakan karena perisap kali bubu tua arah ini bulang emkap kam sembiring kembaran lagi kali bubu kami enda mereh kami ke tengah jabundu emkap erdandankan bre-brendu tah kempundu singgondungi peradatan ibas nakih-nakih matawari enda arah kelang-kelangkan tan raja. Maka ibas baksinda ndeskan kami pengalondo kam kalimbu kami simiring kembaran sengalo kencikan-cikan. Maka jendanari pagi kulubi badinda enda dalam durur berita nandangi senina sumbuyak do silatan pulung pak senda. Maka bre-brendu kempundu si buru tambar malam bre-bre semiring pelawi kempus tupuinda ngotumbuk yarasken bre-bre kami guru kinayan ngosah peradatan na ibas pak senda bagi ini durur berita nandangi senina sumbuyak do silatan pulung pak senda. Bagi kalimbu kami ija kekurangan kami rah kita diingan ibas dinda enda kalau ulah tama kurdu sangkut enda dalandu beluh ngembar-ngembari kami ngajar-ngajari kami jendanari kulubi wari enda. Ya, wakaf radu kita lihat lagi sendiri.
Ya, bagenda mama mami rikut turangku kami kerinana enda mengesahkan kami karena pengalondo kami singalo kenci-kencikan ibas kekurang ketadingin kami karilit panggung 12 je kari sehken tanah du nadangi bere-bere indu kempundu jenari kari ajar-ajar indu kami singat indu kami ibas kekurangan ketadingin kami begoan kami. Rikut mami ngata turangku akadagi uga karena kepulungan dui bas vaksin ngotam wakap ngebaca kita suuk seken kampil isa pentah maka ibas vaksin dah ulan dau kargarindu ulan dau tak kindu bagi-bagi mencakin pe perjumpaan ta ibas vaksin dah emkap ate kami wa ibas naki-naki matawaridai engor dalan emas kelang-kelangkan tan raja emkap perdandankan perjabun bre-bre tah kempundu si buru tambar malam bre-bre sembring pelawi ke pos tepu karena pengalondo ku tengah jabundu engkap kami ya singalokan perinin maka ibas kekurangan kami indah kari ibas ketadingan kami enda dalam du beloh ngembar-ngembari kami ngajar-ngajari kami anak berundu bagi kuakni kami ya enda kalimbu kami alo kendu alur sada ari yang ukur kam karena pengalondo kam singalokan perninin ibas perjabun bre-bre dutah kempundu ibas vaksin jadi lalu pengharapan kami ija kekurangan ketadingin kami lit kari panggung 12 ija kari acara-acara indu kami berekendu kari tenah pasu-pasu nanangi bre-bre indu tah kempundu sindungi peradatan ibas vaksin bagi kukak ni kami ya siamati kami kam kalimbu kami sembering mergana pelawi karena ikut tendung ikut senina suadu kam sepribanan sepemerain bagi pesepalun tukur ikut mami ngata turangku jibas indah kalimbu kami uga karena kepulung dupak senda ngo tampak pulung kam sena sebuyak ikut mami ngata turangku kami iya ngo banci kamera ku cabulu iya kokap karena sedenda jimpuh lebih kita sesekan lebih kampil raisapan ya cendera bujurin teman hibata karena koyer karena kepulungan taguna doa peradatan berhenti enda tulang lebih kamerahin apa nani enda resap ungkapkan dekapu dan bah kejauhan beberapa kini tapi enda dengan kapan suhu maka sesudah kami pengen menahkan guna bah persahabat beberapa kini makanan jenah narik pagi suku lebih Ertotora duras kita manibata gelana jumpa kenan ukuah pagi tena baka kita pagi tisi terulin bagi anda bah tengah-tengah jamu berendu jam tak belotura makola sesangkun ukur lotura pakai kamera saya green begitu Silhimpal dan dayang go 12 turangdu tempat kam makana terpengharapan kami gelah masu-masu tendindu ku kesehatan turangdu bagi pe kesangapan ku jabu bere-berendu jenda pe entah ija gia si kurangna sila dengan payo perbahanan kami persingit tindu dagi kami bas
panggung nakari kam 12 yang berindu kami gelah jendanari kursi lebena terulin banci bahan kami ke bakam rina kali bubu kami pakap Anda alokan du karena pengalon du senang meriah harus sadari kam ngalokan sakam kerina kalim bubu kami sing alon bere bas pak senda Berjabun bre-brendu berutam malam bebre simbering pelawi kepus tebu ibas naki-naki matorinda ngosah perjabunna pradatena kita kalak karo bagi kuak ning kami maka ning kami ibas kekurangan kami enda belen pengharapan kami lit kari panggung 12 ya truken anak bru kami anak bru menterindu je kari sehken tenah du restotondu ras pasu-pasu du nangdangi bre-brendu tah kempundu sindungi peradatan bas paksenda tambah si kalibu kami ajar-ajar rindu kami bas kami kam kare belas nah kun karta persingat tari kami anak berundu kami sukut tamar malam jadi bas dinda kalibu kami uga daging indu ngogo banci kami surut kucabu kami ya bocor karena keren kami kucabundu apa kita si mabakampil ndaskan beku beruta bermalam jenari nandangi ndaskan terus apa yang kamu lakukan cana berutu ya enda hisap kami kelimbu wudu Pison telap galah gedang kami maka ibas sedinda ngosue kepe arih dube engkap permendu berutam malam di tengah-tengah jabu kami karena seninandu entah anakdu sembering mergana kena ngorari kukam tapi ibas sedinda karena dungi peradatan ibas seninandu tahanandu guru kinayan tumbuk raskan permendu berutam malam maka ibas dinda indeskan kami ngenda pengalondu kamana beru terus kuana beru mantri bagi ipe sirbah kulau bagi kuani kami maka ibas dinda di nukur kami dai ada surah-surah kami ngendah sinalangi labah ku tengah jabu kami tapi karena perhatian dibatasi jadi endamu sini arak-arakkan kita ibas pak senda sini lakukan kita sepak senda kalau maka bagian kami bulan pengharapan kami sadari hindu kam senina sembuyak kam teran anak beru tengah jabu kami tambar malam maka ibas dinda ndaskan kami ngenda pengalondu tandana permendu si beru tambar malam nggo tumbuk yaras anak ndu impalna sembiring guru kinayan maka ibas dinda entah mencapa asa punahkan kami ulah kari-kari do ibas kekurangan kami ibas kekarusun kami enamo dalam hari-hari lebih warinda pagi dat kita semua ulina begok ni kami maka ndaskan lebih anak berutua iya mari ndaskan iya
nama pengalondu kam anak berutua tengah cabu kami. Maka bagi si kedaram itu paru matam kami karena senina subiandu sila tampak pulung Pak Senda erdandankan perhatian di bata engkap bibi kami nandendu tambar malam ngongadap kutuan di waswari serbi maka lakam tampak pulung jenda maka ni kami kali bubudu tambar malam enda dalam 2 hari-hari ego dalam 2 ngela nang dangi senina subiandu anak berutua tengah cabu kami buka ni kami maka alo kendu jadi Hindu apa yang kami singalo kenca nas kendu iya alo kendu jenari kari lit kata kami oke Hindu kari jika biak senina anak berutua ras ya ras teman dosa dalinan ya alo kendu lebih iya perseninan kukam kena lo kenca baginda karena ngosoh kukam karena pengalondu mengkap iya ya ikat-ikat karena rumantri ini nama dalam 2 hari-hari karena senina sembuyak alo kendu ya ning kami nina sembuyak aku ngomenda bias kari kami terbeluh berbagi nina maka begem ning kami pujur ketika kam kena pepulungan kali bubu kami puang kami segala kerpun ekap sembringu seberah mana eko akap go kaya pulung basade ego banjirin tis lube dalande di ya eda mama kami bebereno bedasuh ku tengah jabundu bapa min daya truna utel mama iba sijapa naroh kenimpal kami enggak berberi galak setepu ku tengah-tengah jabundu mama enggak menahkan pengolon lu ati kami bas perjabunna paksa warisan dah endang enggak mendungi peradatan endam silampasna endam simlaunan ning kami enda kami beberelu kami beberi Brahmana kambatangna endam menaruhkan impal kami beberi kalak setepu ku tengah-tengah jabu luas nahkan pengalon ati kami maka malamlah atelu ngalukan pengalon enda dia kami beberelu langameu menda metah rukur tapi bagendam dengan beluh kami maka jarin lu pagi kami beberelu setepu mergana bagai pempal kami beberi setepu semebering guru kinayan mergana harapan kami mama jadi endam susulang kami nahkan pengalon uga apa nih lu mama memalam ngenda ati lu meriah ngenda ukur lu kena ngalokan sa uga apa kata suran lu mama tengah kami bagai gia ngomel malam kudu bagai gia membantu kami sembering guru kinayan nari anak guru kami entah liti lu sitik cakap lu narangi kali bubu kami kak puang lu 12 kam kami sigal umas kana sutepu bagai ukur kami bagai baca sekedu iya enda lo kelu kami kerana kali bubu kami kak puang bas guru kinayan goya sesalaman kita jadi bas ngolo kelu pengalun kam kali bubu kami agak puang nina guru kinayan uga pangenda kali bubu kami ngobeba aji kami surut ku jabu kami ya bujur ada guys salami iya basade kerana panggung du kerana keajar pedah kari gua aturkan ekap anak bro menterindu kam singalo perkepun bujur basade nda gua banci mulih ku jabu kami kerana kami kali anak bro rasa anak bro menterindu gua panindu puang kami, gua banci mulih ku jabu kami. Iya, gua banci salam itu. Oh iya, iya, manwadu sini kami rasagir jempuh kam, seken kena isap duras kampil, kena puang. Ijab karena perjabun
kemputah berberindu bahwa risi sendah endana yang ngadap kami nenangi puang itarohkan MK kalimbubu kami karo mergana maka agenda kalimbubu kami susura kami nahkan karena pengalondo retikan kami singalocikan ya meriah ukur kami ngalokan ta bujur ya enggak bujur kalimbubu kami japa karelit pangongru karir belas berekendo kari kata pedahman kami anak berundu lah berekendo totorah pasu-pasuman kemputah berberindu sir jabu bahwa si senda Indah, kan kami lah malam hati kami adalah sekan kami kena pengelundu kenaman badu kalibubu kami puang kami genting bergana. Dah kami 3 tahun segala agirah seninang kuenda jabukun bana. Tapi situasi endam si melauna endam si lampasna padanan kami tenek pengalundu kam singalo perinin genting bergana. Basa denda, guapa nindu, harus semakah kam ande kurang nindu tambah nindu, ande lebih nindu lebih rezeki. Basa denda, arih kam senina terang kuras mami kami. Kami kucap bundu, guapa nindu. Bagaimana? Iya, basarenda. Gua ngina nindu. Gua bancingan seken kami kena pengelendu kampung kami singalo peninen. Gua apa nindu? Enggak? Iya, gua bancing seken du. Iya, bujur katakan kami. Karena kata pedah karirah basarenda, karya turkun ekap anak bro kami rasa anak bro menteri itu. Basarenda. Man Bandu Mama silih impal ija ibas warisi sendah ngodung adat berendu 3 tahun selewat kampengom begindu beritana berendu ngosah secara agama. Jadi basore damai ndungi adatna. Jadi lamriah ukur kami karena lasahkan kami karena pangolondu. Kami anak berundu sembiring guru kinayan ember hidu kami. Ijenda kami pengkomenda meriah ukur kami ngalokan pengalon kami ibas perjabun impal kami enggak beberis kalak setepu ujur alu materur ukur kami reh kulebih-lebihendo kalimbubu kami guna naken peradatan anak kami semiring mergana aras berusuka tandel jenda kalimbubu kami dakam labu belum kedang ngerana saja ngecabas Pak Sawarisi muhlienda kam kangete kami kari ngajar-ngajar kensa anak kami gua akin kandu si muhlina bagilah kari 11 kendo maka si barem senjang kaku belum ngerana ujur Iya, enak ulung mas kena tan raja kena nguruh kena berendur jauhkan bana. Iya, enak ikut rasulangna eka simalalan kena sembuyak tu. Seken. Sihmati kami kam senina sembuyak kami karo margana kam tergelar ngelokon ulu mas ibas berenta semiring guru kinayan bergana baginda senina endai ngosah perjabun berenti darah berutambar malam ngosuh ku kami karena tukur ngolok ngodalan ndak emas arah kelangkan tan raja jadi artinya endame endaskan kami membantu persembuyakan perseninan tandana kita enggo arsenina di tengah jabu anak merunta sembiring guru kinayan bagi gia
mas senang meriah nge ukurndo ngalokan anak tenda beru tambar malam beru setepu tengah jabudu uga kata surandu persadarindu senina sembuyak bagi kuat ni kami na penungkulindu kami megomenda ari tapi ugapan na beru tambar malam ngaku nga pagi pertendin na ibas jabu kami setepu mergana beru setepu ning kami ugapan na kata surana tapi kita ya, hari bagian anda ini do bagi kata aku perlebih. Ibas jabu kami pagi. Ngaku perngay pertendin do kami berus tepuni kami ugapan indo kata surado. 11 kam. Ngaku aku berus tepu kam bapakku. Perturang kam turangku. Bah tengah jabun dua aku berus tepu. Turang kami buru penangin setepu ning kami. Sini na. Syuh kalau meda meriah na ukur kami nambah ka turang kami. Bapa minday ngalong-alo sa. Cuman bapa antala na rumah. Endam kami turang lu. Enda sada nari turang lu na engkap sininangku. Ade edalu mentalendong jadi emia senina ibasye ngobenda alokan kami alus nang meriah buru penanginenda buru setepu ni kami tengah-tengah jabu kami bagai gia entah lihat dengan tilu tambendo kata suranu enda lo kudu jarong mi enda di ning kami enda me tandana kita ngor senina alo kendu karena tukur anak ta si beru tambah malam beru setepu tengah jabundu. Jadi enamu alo kendu maka jenda nari bagiku lebih wari kami si mupus ngedangan ca maka kami ngenda si mada anak janari pagi ketadingan kekurangan aku lebih warinda enamu dalam du beloh ngajar-ngajar risa ngembar-ngembar risa ibas anak tabru tambar malam berus tepu bagi kuani kami di alo kendu ibas tanggal 27 bulan 2 2024 lebih kurang dari jam 10:45 ening kami pemerintah Kecamatan Bahorok enggosah perjabundu secara peradatan kita kalak karo karena bas agama pe enggo kam ngalokan pasu-pasu bas di Batanari erkelangkan pendeta. Jadi enda mening kami manbanta kita krina si pulung bas jamburenda mulih kiri kita kuku tata sekala entah kata wari paksa pagi kita jumpa ras sembiring mergana ras beru perenginangin kita berita bahwa sana kami sidang nggoje bas peradatan sembiring mergana ras beru tambar malam nindu enda me harapan kami bas enda alo kendu entah ijapa pagi kemringan kainina pagi pemerintah setempat ikut indu pagi aturna enda me sebagian berikan kami karena penuh kur cangkul sekin ras parang babat enda mening kami bas kesempatan enda bujur lakin tambah hindu bas kam nahkan ngampukan permen kami 12 kam ras turangku nang dangi puang kami galang enda turang berebrendu ndai nggo galang alo kendu Ratendi gelas sehat-sehat dia lapas belin olah kena KIP
Sampaikan kami gelar donaku Abraham Immanuel Sembiring Guru Kinayan Bre-bre Tambar Malam Kempu Pelawi. Maka ning kami memandu mamindu serasi sekolah kam memandu lupa kam ngindat lupa kam batuk ngayakkan gedang belindu.